na uyingozi lo muntu uyabulala. Ujonji kama samba mpombe kuthi zokuba mina sasingeni hello mina sasingeni sondawo kasibalo kujonji kama singasena impili kendile mkasa ye ngeka thina sifuta phakathi kwamasi koma sobisi ujonji kama sami wena ubheka ukuthi zokuba mina sasingeni hello mina sasingeni sondawo kasibalo kujonji kama singasena impili kendile mkasa ye thina sifuta phakathi kwamasi koma sobisi amadoda after sas Manita siyate kwasika singasakwanile kuthiwa sithuka namhlanje lithuka kanjani jodika sishikonyana simayela uvele ubone ukuthi le nkinga lana kukhona ogangayo Manita siyate kwasika singasakwanile kuthiwa sithuka namhlanje lona lithuka kanjani jodika sishikonyana simayela uvele ubone ukuthi le nkinga lana kukhona ogangayo Yeswa kuthiwa isibaya sabafoka sana twelesa phuphuma sikana ubo inkomo zakho zona zisala nini baba Yeswa kuthiwa isibaya sabafoka sana twelesa phuphuma sikana ubo inkomo zakho zona zisala nini baba Zona zisala nini inkomo zakho ujabuliswa injuluko yamanye amadoda Zisala nini inkomo zakho ujabuliswa injuluko yamanye amadoda Zona zisala nini inkomo zakho ujabuliswa injuluko yamanye amadoda Zisala nini inkomo zakho wena ujabuliswa injuluko yamanye amadoda sebenzisa Awukapela kuyomili kuyanetoyisa sivaliwe isibaya senkomo zakho wena inkomo zokusela lesi wena Awukapela kuyomili kuyanetoyisa sivaliwe isibaya senkomo zakho wena inkomo zokusela lesi wena Amatata bayalile le dama badala behawu madoda Uyamazi safile madoda Ufaka dlovu madoda umathaya 55 years la
sibasola labantu begama madoda, kodwa siyabona ukuthi kusela kuyaqhubeka madoda. Indlala yini anabhasi esiya kuzikanjini